Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Lento lesiphethe nakanjani bayibamba kahle. Umuntu lotamshiya ahlete endlini yakho ekhaya lakho uye enkosini. Ubelula. Wayibuka lento loyiphethe ukuthi ayibanda ngathi singani bakulandzele lokuhlala nayo. Hayi sajubula indoda. Lento lena bayibamba kahle. Udawuda kabili kathathu esonweni lapho sifuna kwamba nayo. Ungakhuluma lutho ubasinjinje la endlini. Uyibase ungakhombisi umuntu lohlala naye ukuthi ngibasinjini. Nendumotha. Motha njengaDanyela. Motha njengaJosefa. Uthi nakune crisis la ekhaya bathi siya kumabe mabe damini. Nguyelo nemlayo lomo. Manje uzawubaya ubona ukuthi nemlayo yebo. Lefisha abantu lawena khona dikubuya lonke lekhaya. Hallelujah. Amathi. Inkinga yethu bazalwane. Sigqoke amajazi namabili. Kuwenjazi asemonzweni, kuwenjazi lelive. Uyabuya Jesu. Njengoba wathi bekiwe i-Israel neHamas, wena ukuthi umdlalo yini? Akusiphi nje. Uyabuya Jesu any minute at a time. Nakakhuluma ufuna umlaleli. Makakhuluma ufuna wende nyanje. Hallelujah. Hallelujah. Wala wasenda sikweleti wasendela kulo. Kwele sikweleti lesikhulu nje. Ukusendela kulo. Mina usuke kweleti nasendele kweleti. Tabunkulu. Wawayibona imali ukulele uzofuna kwethu umsebenzi kaNkulunkulu. Okudala kithi. Wawule kuphela. Hundreds of thousands. Wawule imali sokuhlayelo. Usithi ngiyithumele Nkosi. Ngise free. Bengisenda sikweleti kambe ngothenga umfundisi abaqhatha umsuku phansi umthetho isuku. Sibe sikhona more than 600. Wena uphethe ikweleti takho phela uNkulunkulu akulekelele. Usakaqala usemosi ngicela mfendini yaNkulunkulu ngakhazaalokushoda asewunike imali kwakuyole imali akayibona khomedele uNkulunkulu takuxolele. Ucabanga ukuthi silawe la umdlalo. We have invested in this kingdom. Lamathayisi lawo ngathi ngithenga imoto ngisaza kuyithenga stadion ngithi proud wathi ngithenga stadion nokuthenga lamathayisi na. Abele nyaweni. Laba kubuya ngeke kulombuso. Amen. Laba ngibona uyamnika kulombuso. Uyanikwana. Hallelujah. Ukade kumnika impilo yakho bese umnika kwakolona, umkhonda nakho kwakolona. Hallelujah. Ukathatha into lezinkulu wakaqala baba mkhulu. Athi umhlaba lesikwenza mkhulu. Mende mkhulu. Ufuna sakabela letinye lakho bathaba kalusuma wena. Unebantu uNkulunkulu amnike bona ukuthi bashumayele imali esembusweni wona ukwabatitha ulwanabo. Sibahlupha yona sibani. Kwathona usibane lesibeke lethu letafuleni usifuna esikhayela lonke lana. Wena ukalokuthi ngiyazikisha kubasibani yalofika amabufeni. Akusode. Nokukhomba abantu ukuthi nami ndima njani. Ukuthi wabanemoya wokukhona people they take advantage. Kumele wena lokudla nabakudivasa. Sifile malamene kuphukudana, malamene kusithi umuntu akithi malanzelo umuntu athi ndikubeke lapha kwesilima. Afika kutele nje balolo kutele umuntu. Athi nomele kukhubeka wena lokudla. Lapho umbuso lona uyavuma kushaywa ngala unike lo. Lapho umbuso babuka abantu unikelele kulo mbuso lo. Hallelujah. Ukhona ucabanga ukuthi ukhuluma wena. Hallelujah. Khona ukusebenza. Engicela kulungisa bazalwane ngoba lokho ngokuthi akukhulume. Kuyabuya Jesu mayina mshamba lesikhathi. Umzalwane lotathi nakufakazi. Athi uNkulunkulu usiphile wamthengela imoto wamthengela losofa. Wala indlela. Ayakiyo losofa ekhaya. Amphindi. Bazalwane ngoba ibhizinisi yakaphumelela ukuthi bakaza abathenga bayakudleka. Abusiko wasekhaya lo. Jesus is the center of our faith.
Umdlalo tawusuma tofakaza sibazana ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bhala indlela. Bazothulile. Umdlalo kufana umlalela tofakaza ngiyabonga la. Ngitela ngempilo isisisiwe egameni laJesu. Jesu amekela uJesu nje. Lana Jesu. Angeke ukhulume uNkulunkulu wakhuluma nje. Sambamba kubo nasasona. Bazothulile. Abantu abaningi nasasona. Asana ngiyabonga ukuthi lo mndeni wami ngitela ngitela ngomona. Ugcine umfundi wakasizizwe. Asekume bawudeni nomfakazi. Awufakazi na Jesu uthola uphinya kweteka asawume nabanye ngoba abantu bafakaza ngoba ngiyibo lophinde ukabane nabo ungethela inkosi haleluya iserious lelo sibese mama akusumdlalo lo uyahlukaniswa la bafuna ukuzabukeni sikhwama sikhwama senyanga la isiyabuloya zabule lesikhwama sinyala uyafuna lenyanga lokhetha kuyo oyakaloya siphile malangeni lapho labesifazane bayasomana basoma usho umfundisi kusomana usho bomake abashadiye uyasonywana kufanele wathi ukuthi wendana uphethele ungasho ukuthi nayi inkosi inyele esandleni awuna nkosi inyele esandleni yabalekwa abazamene lapha masangana nawungabe umsangano njalo wasangana esasangana basana yabale sibale konke mala we glorify his holy name we glorify his holy name ngithethe khwethela nje bazalwane ningayizokwenda ngathi ngivusiwe kule dikhasti emchini ngiyakuthi lokushumayela kunefananisa nalokunye lokushumayela labanye abafundisi kushumayela kwamafanana labanye ngoba ngibitwa ngedwa that's why message yami imile ngena nje kushumayela kwami kumile nglo phela bazalwane sithatha ungene evini laNkulunkulu niyakuthi lokho abulala Johana uMbhapatisi nani nifunza ngathi evini laNkulunkulu Johana wabulawa perception esingisi akazange Jesu amperceive as the Lord and Savior wathi nakaboshwa waboshelwa into leseyiswile kumessage yakhe ayisemthumile Johana wathi bophisa yena washumayela bagijima Herod wayona lena afika Herod wangasamtsheli lapho batshela ukuthi phendukwa wafuka zelo umfana omthetho nabafanele umthathu wathola ithuba sathani lokumbopha nakangene ejele wangangeniswa ukuthi ushumayeleni bakungene kwa-politics and family politics nawufika ejele ufika ejele sowuwile emsele uthi kanti nguphi lo Jesu elonobethamayo uthi Jesu ungathi Jesu uthi hey Johana uyelela kumthume bona wayokhuluma nzabathelindeni ngaHerod nemfathi ulawela lokho mtsheleni ukuthi ngeke bamnenethela ukuthi ngitele bona solo ngiqhubeka nawe labangabona bayabona tibunkuthe tinkuthe tiyahlumelelisa livangeli liyashumayela into lekufanele aqhubeka yende we must go deep in the scriptures. That's why you must spend time in the word of God and pray. And then one that I told you about this. Why is that the ministry team? Ministry team. And then was a never politics as a kind of we let them walk. I'm coming around as if I would call Valencia. Yes, they are painful. But now Kuluma was really important and Mulu was show. Yes. Now Kuluma was reacting was no Kuluma was not one of Kulu that's in a means. What did this on the show of a means? Something the hawk. Full share, the double of full share and don't say that's a time now of God. Yes. Johana, I know it one of the name. Every revelation. Somebody who did a Shemaiah high. But we Saboshi who was writing some attack. Tempenela Temba, or Banatinsa, those who have a fight, set up a panel of Zako, Fatwa, I won't have received law.
ukuthi uyakhutha bethenza ngathi inyama. Pride bese ithethe John the Baptist. Akakumoni yedwa emazweni. Baphinde kulo abantwana. Dulo. Ministry is deep. Sihamba lapha siyishile message siyafuna mission. Kulabana niyabona whenever thina sibafundisi. Siyashinda being an apostle, siyashinda being a pastor, we are becoming bishops. Badabuke little about 5 folds ministries. I am a bishop. I said to me. Long I never another bishop, I'm telling you. It's not in the way. A bishop is junior than a pastor. More than a prophet. First or second Timothy. Abe elder sebanzeni. Ubeka nakhona uTimothy. Usayoba ubishop. Overseer. Ngikhuluma apostle ayithe 5 nangabalela uyamabala 5 bishop. Enathi lethi khundla. Lethi khundla leminaka khona yakhuluma kubahle berecord maqishi. Yeah. Lethi khundla tinela mingasakhona ukungena ku-18. Yeah. Ngosemgqoke ijifa lekhulu. Sibuyela lemuva kuma-dark ages. Ngesikhathi sebafakisi kwabeka imijiva lemkhulu. Babone nga yiso lesikhathi. Kunekothi siyabili sibuyele emuva. Ngibuyela kule message leyashintsha kuJohane. Wangenela tindzaba ukuthi akafanele uthathe lokufaka. Because wakhanda sanetitle engcono kunaJesu. Noma safikile Jesu, nakafika Jesu akafikele kusithulisa kushumayela lefaza nayo. Ufuna siqhubeke nemsebenzi. Ngesikhathi saJesu analo 12 bekamthuma. Bathi bayahamba nabam-12 abakhanda nomunye ashumayela ashumayela kibe amadimoni ngegama laJesu. Babuya nabantu balebe kaJesu bathi yekhona simthole. Akhuluma ngawo bathi samthulisa. Letikhulu tintele mntu ngiyona ndlela lakawusebenza ngayo Sathane to silence us. Hallelujah. Wena what time do you hold? Ministry is deep. Thank you. Too little. The message wanikwa yona ayinanotsi but kunalowo ayikhule dambulo ngalo lokwathuma bona atike bantu kushumayela phako lekufundisa kwakho akumafanani nalabantu because kulona loyo uhamba elayinini lakho. Inkosi sisuse basebenza ungaqalela ngiyathi ukuthi ngiyaphatha ngibalele basebenza uze uNkulunkulu asifakazele ekhayizweni kwathiwa labantu abanikayo umfana bayi apostoli labanye belosi labanye avangeli labanye sephelele 5 leleyo wazalwa udawuthi kuwe professor wena weBhayibheli ungazi ukuthi lemavesi langekho kulaswa siyayiphenya ibhalo njengalabazalwane baseBheliya siyayiphenya abazalwane ubitana nemagama nyalo kunemagama lesibitana ngawo lese athatha ukuthi sine sithole sihlethi isitulu sinye nakubo elithina lekungathi si-amen uthi uNkulunkulu yebo kunjalo bantu bayabhubha ngesula lwakhe. You decide ukuba nelwati, you decide ukuba nelwati. Lingisa labazalwane baseBheliya uyiphele lemibhalo. Ngosesifosisi. Hallelujah. Sikhathi lesekuyathi imibhalo. Uma ngabe imibhalo awuyikhonzi kungcono ukuthi ubambisise kulonako nyalo. Bazalwane akufanele ukuthi sifithe babedami sifithe yonke indawo ufithe. Kube njalo nasiphuma lokuso utawugijima uyele ebholeni bayakwati. Nawufika labasi nawudangela kwelele timo lesifaka tona lekhumasa. Nawuda bathe namkhona babedami besolo sibenako nokuyo. Uyakhona ukumbe
ebholeni uyakhona kuphuma esondweni. Ube ngumthombo munye ukhiphe ama-orange ngekhaya lomabhasi. Hayi sekujubula ithombo leciniso. Now ufika nabastasi sibaze manje besinengana osuyathotha. Uyamuzwela iBhayibheli ujikela ngapha. Ube kuhlakula ngenhlamba lomunye leyo dlala kwenu basemhleni nawo ababheki. Azabe uMasilela lembo yabo nayithuna. Bebe kuchazela uMasilela ukhuluma amadimoni. Uthi lelo ngomoya nje uzosikwazi awungasapheli. Yebo. Yilabo uMasilela abomfana. Awubona bathi ngabo. Kahle kunengozi loyilelela nawe. Nibambisene. Haleluya. Nibambisene. Uzolala angiphapi. Umuntu lo umthungu esinjilo nje. Yebo, lapho nesipilo saKristu lapho ngadalwa. Asimshayele intanga bafana. Uba ngumsidi, niyo uba ngumsidi. Ngiyacela ukuthi babomake baseshalom nibe basithi bamba lemakhaya. Lelo kwamdla kaze ngekala isonto kalanzela yena. Amkhazana umsidi bamba. Bekete i-deception. Mina wasesina. Bafanele abaneke bakhuluma basathana sebenzisa umoya we-deception. Phela abazalwane lo wona Adam lo aba-deceived. Unjalo. Ongadumamela. So the snake, the serpent, was very crafty. So deception is what the devil is using in these last days. Bazalwane so abangabi deceived. Kulula ungabi deceived. One, dikaphele ukuthi ubukela ne-TV, ubukela ne-TV lwakho udlalana. Ngoba sathane utile mala. Locingo lwakho nje lolude WhatsApp. Ngithi nombolo engishayela. This is my Bible. Angina WhatsApp anginalutho. Ngifuna lesimilo sebuKristu sigcine. Beyindvodza le akuthiwa ukuthi indvodza le. Nakufika noma bekuphi, madoda akushayele saluti. Akashayeli mina ashayela noKristu. Ngiyema kulokule umshilo ukuthi ngiyema. Noma ngisebenzisa 20 billion dahamba nayo ofanayo. Lo mlintini utamodla ngathulandi. Abantu bokuvakala basebona. La ekholweni kuzilekala abantu labanesimilo. Uma kwathi kusilendodza lo mama lo sisi lo bhudo abudlalela kuye. Unesikhathi kaNkulunkulu inkosi sifusisi. Wathi ekhaya nje kusilela manje basibona ekhaya uthi nga6 sonke siphelele. Ligede livali. Akanawe bandla ukuthi ababamba labafana babaphathishe labazulu lakhela enda lokusashona ipheke. Umngani nami umngani bathi akhuluma maye ngembe sebeduthi. Umbuka kanye bese ngibona lamafana lamehlo lawa afana nawanawo nawo lasita kambuka ukuthi wabuka nomama wabona ngathi vela kwemuvunywe la but behind the teeth talomama lonawo kunankulunkulu wazi la uyakhona nyakhona uNkulunkulu wakho lomkhonda namuhla wazi nawo ayisala nenza khona kudala ebantwana labangabize bamthathe umfana wasichabe ngifuna bamba nawo ebazalwane lelo lesihamba naye sihamba najaza amani nawebhala sihamba lento ukuthi lengumkhani bameno sihamba lento nawuthi uyaphume ngobizilendodza lithi uthathaza kuyo ufuna lesontweni lakho angisho lolo khita khita nokuzowe ukukhipika imikiwe lapha defense Dali wabala mama. Abo teacher ndio hapo tena hali school ndio tunafanya kitoro ndio shale ya school. Bekale de mapundu. The school is challenge. Bale chazo shoga mashizo.
Fake kupha ngakulalela Jati ngisho lesikolweni ngivele ngibuthi la masele emphanda nami lele ngathi abangathi uthi le mfana wesport kanti ngifikile Asukhulume nawe ukukhuluma. Hallelujah. Nasifika esonweni sithi gogo. Mina ngicinela ngaphansi. Lo inkulunkulu wamfundisa ngithandazela kuyinto leyihlanyele ngikhulume. Hayi baba mfana. Khulumela umbila ngishona ngiphume esikolo nginisendele nginilayela. Kodwa sikhala sifuna ukuphuma lokho umbila. Silapho emhlabeni sifuna umbila lo dawu sanganisa labamthenga. Bese uyahamba. Lapho ubuso lokukhuluma kanye uhambe. Awukhulumi kanye ngabili. Abantu okuthandaza leli sithandaza ukuthi sakuthatha. Sifuna into. Thandaza kanye nenkomo. Hallelujah. Asithandaze impasana kunesimo lesinga. Wayo siyakhuluma nyana. Siyakhuluma yosinyalo kanje. Awunenkalo makhola utshele ukuthi Nkosi lomntana lona ngifuna ukuthi abe ngumvangeli. Hamba uvangela abantu abasha labalingana naye. Bonke bafunakala endlini yakho ngoflesha lomleso longasemncane Nkosi. Bonke batawulethwa kuwe nabe ujabulani batawulethwa ngijabulani. Nalomunye abide babakhe, nalomunye abide babakhe, ngiyakutshela sitawuphela sibala ngaphandle. Ubazalwane singakangena evila kulokufishana kulihlazo ukuthi onke malabo unebantu lohlala nabo ekhaya nawe uyesolvele abangalenjubako bayetshwaleni futhi abanankinga nabo noma balenjubako nje esolvele futhi abanankinga akukulimathi uyaphela unyaka wesibili wemcala uyaphela wesibili la ekhaya niyaphila nje umnanzi kahlalela lokhu umlama yibomule Report that I told them my woman yesterday. Someone's with my woman. What the people in Masilela? Sila sina wolinde. Anak bawa zarawa. Siap nanga bakhuluma lutho ngiyamu-unsettlisha lo muntu. Ngiyamsiza nakwambana. Lo abantu sonke. Anak bawa zarawa bayeva imazi. Amen. Staff lesitsile ekhaya. Ezweni sitawenda njani uyathi umuntu weqala ngokuthamba uDamnako lohlala naye siwena umnyaka weqala ngilisha lo 2014 wayesonbela wasala emuva lo munye labaye sebafile sibangwabila kwazi bashumayela angani nowaye ngakaza unethisa lesinako lemakhaya akaxaka ngishilo awuzange nakalike nabo sibazalwane uMasilela ngiyacela namhla ukuthi singakayibonani sesithandaze nje 2 minutes. Muthi umloko wabani umthandazo lokutshela. Inkingi lapho empty. Inkinga empty. Uyalukela into be empty. Emadimoni athi wena maqalithandaze yona sisebambisene. Wena la babe wethu labika uthi chief demon. Nabi esibokweni utawuqala ngawe tukudeben uqala ngawe uya nawe ngena la yakanaze ka ubabili bonke khona zabakini akucele nje ukuthi kufanele lo muntu mawuphela bazalwane ngafafundisa kanjalo singabe ngihambele umuntu ngilanglayela sela namhla usinasiphuma la kabayi lona tefise ngalamo wabanayo usuyathenga standards utshela ukuthi immediately ucela ukuthandaza udamwa ashimaya lo mthandazo lo kawuthandaza kawuthandaza umuntu next week udabuda naye ngalo mthandazo no matter another 5 minutes thandaza nasinawa watu ukuthi so ume ngale things up ume ngale kwethulela inhloko so thandaza nje ekhaya umuntu uyakwenda ukuthi lo muntu uthathandaza unayo noma labo lo uthathandaza unabo utala umfundisi wabo wena la ekhaya
Lo ekhaya ushintsha ngayo. Amen. Hallelujah. Bantu labantu bekhaya nangisenda lokhu nawo wena lo. Amele ngamala nawe uempty. Dije kame. Bantu bamansimele mo. Namutsintsintsi noma into yethenza ngolana. Ubona lokuncane kakhulu. Umntana anda wena ukuba ngathi awuyeni ngani hawamele kubo. Utenda kuwe wena mfundisi wala ekhaya. Hallelujah. Amen. Pamela kamele mo. Pasal la ngathi ngobayi ngani. Khona. Amosupaya ekhaya. Mjinje unakutsala. Kale wena mjinje. Amen. Pasal My God. Esikhundleni safana kwaphemile wamtshela udokotela wathi nasikuhlinza wena sithibele kukhulu abona amehlo akhe abona ngathi sesikusebeliwe kaneva nakufanele uyohlinzwa kunento lethi ungayiya nawo ungenela phela uvame ukuya ediyeni lokhu nithatha kancane kanjena kukhona utakubamba kukhula ubulawe yinto lento engafanele kuya imvulana ngibani ongamtshela ukuthi ezulwini sitawungena ngapha tawungena ngapha tawungena ngapha tawungena ngapha nemusa usho baba Abraham wajabulisa uNkulunkulu ngani amjabulisa ngamusa ongena musawana ungena yakho ngekukhona chapele bekuthi ngekukhona inokhona njani inokhona njani
Raha wena njani? Ekukholwa niye msijabane vele ude nomusa. We are saved by the grace of God through His Son Jesus. But mase simamwele Jesu njengoba semsindisi sesikholwa ngeleli lakhe. Lithi nani kholwa noma lithi nani memseni bokaphela ngenjani. Mina kunyathi lithi nani bekholwa bokaphela ngenjani isho sinani emseni. Nani bekholweni bokaphela lo suku bekholweni akaqaphela ngenjani. Angawu. Alikhuluma ngemusa basa nazi ibambe lenzamane. Hayi siyongena ngemusa. Hayi baba. Ngemshana ngofundisa. Uyabona umsebenzi. Banga besibathe usiyongena ngemusa. Funa sibile sibile lapha le ncwadi lesipha. Siya nafanonisa. Awungena ngemusa. Hallelujah. Hallelujah. Sikholeka kunifundisa bazalwane. Hayi ukuthi kumbe kunjani siyakufundzisa. Ungena ngemusa. Singena ngekholo. Abanye ukholo egameni lakhe ayawusindiswa. Hallelujah. Hallelujah. Akesithande egameni lakhe. Bona kuzokusha bona kuzoba private. Asensume itsizika baba private usibona a private la manje sumanje sibona bona ama private la. Hallelujah. Ayi siyabonga. La majala aba private kusebenza nawo. Manje wona sebenzele big bag. Namhlanje surprise hamba nasisi lapha ngemuva. Siyabonga bazalwane ukuthi nibe khona. Bangakula basinziswa ngalesinele. Nikhona nonke ongubala abantu. Asizona wedwa asibonga sibona ubaba abantu. Sibasele. Hallelujah. Basinziswa bazalwane. Angibathi kuphi bayathi nawo. That's why they did it. Indaba ukuthi lesine njengabaphathi babo. Nasikhombise kholo lapho sinabathizele ingosi sisuse so siyabonga ukuthi siyasebenza la sisebenza kubili sisebenza umbuso waNkulunkulu sisebenza umbuso walamhlabeni lasiphinde sihambe sekhaya so ingosi sisuse siyanthanda bazalwane siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kakhulu ngempilo nami ngene isikhathi lesithe la ngebili esitsheni bathi ngengivusele bayangithanda kakhulu bazalwane. Siyacela ukuthi siqhubeke nesithandazo sesitsheni. Sithole nathi indlu yokukhonela. Asikayijali sifuna ukwelekela inzambo yaNkulunkulu ayi. Hallelujah. Ngoba kunethinto letivali nabazali. Dawuthi nasifike isikhathi lesizwe uvuleke. Ngoba la umzalwane afuna aluthandazo umthandazo wekhaya. Funa umthandazo lokuthi inkosi akweleke lakho inzambo. Unele simoshile nekuthathathela nangenjalo. Nawo uvula isivalo sithi ivulele sine kanti fanele sivule uNkulunkulu. Sithi lesivalo nase sisibinja lesivulele sisivule kakhulu ezikwambukelela Nkosi. Ngiyamkhumbula mata waphithanela izindla kulo lekaphithela yena. Eza Maria wabiza kaJesu. Jesu waqhubeka nekushumayela Maria. Wadlanga umsebenzi. Ewudlanga umsebenzi. Udlangile umsebenzi ulamala. Ewuphulisa imbizi ulamala umsebenzi wawusukela utawudlanga. Umsebenzi kabangadlanga. Abantu abazana bayephathi. Yake wabedlanga ebeyazi ukuthi ukhuluma ngani ukhuluma ngamadlanga. Udlanga umsebenzi. Udlanga. Ewudlanga manje udlanga. Ubesincane isikhathi sekhona inkosi. Wabona manje ukuthi uyaphetha la bethi ngibele amabhotshisi la amabhotshisi nomlilo zokucishila. Angithi ngiyabuya ngiyakwentela lana ngisele manje sengibuya kuyasha liqalisi liyasha teacher ngathi ngimele funa ngothoka ngathi kunenkinga la ngeze sokuphelile la asinathi yahlola ngala khathi sibe bajulile ngoJesu naMaria waye wabaphazamisa ngoba ukhanali unale izinto leti awufida inyama ngesikhathi lesirong waphiwa seJesu wakhuluma nasisi wakhe
ngoba niyakuliwa nalomkhumbi lokuJesu la empilweni yakho. Wathiwa yeJesu, wakonfront Jesu amadimoni through Martha. Wathi wamukelela. Omtshela ngqondo. Siyoshiya wena, siyobabhizi ngelidi. Sana babhizi ngelidi. Lamadoba emanikaza lapho. Ngoba ubhizi ngani? Kusukela manje nawe uzobenya yilo mathi uyiphethe njalo lo babhizi. Ushaya uyiphethe. Ngabe umbonga ngayo uNkulunkulu. Ngabe mfana. Ngabe umbonga ngayo uNkulunkulu. Ngathi December athi ngabe umbonga. Mbonga ukuthi wathi ngosilo babhizi nawe. Nawo lo mendele lo. Kulo babhizi outside church nawo lo kuthole asesichathamisa. Yakhanda khona lolu. Instead ubanga le stress kumele kube kulesikhathi ubhizi iqhaphule iBP. Kule uthole ukukhulu enkosini ufike wathola ngishuye. Khabe sinemba lapho stroke na uBP nana na ushube ubaba ucabanga kakhulu uthithwele unless vele unenkinga la kule system yakho njengabo Masilela. But nje uthi awufuni usuke lezinkinga othilazi ngenxa yokuthi ude isikhathi sekhaya nenkosi ufuna sinabe lokho bazalwane inkosi sifusise. So siyabonga mfana wami ngiyabona lapha sandla mfana wami asikhele nsando mfana wami mfana wami lomkhulu wena ngibona last week ngamshumayela nje 2 minutes mhlaba ngale nyalithi nami khona ngiyajabula mfana wami ngiyakuthanda uyathi uyathi akutshela ngasifudu lo khona mama khona 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 ngini ngoba sinena uthi haleluya amajita ngwashumayela kahle ngoba ngiyathi ke ngaba ngumjita haleluya ngesikhulume language usukhona Jesus uyagcwala yasincanywa le out impinje umngani usho njalo Jesu akakhuluma naJudas Iscariot uthi awukhala indodana yomuntu uyithenisa nekuyanga never bazalwane. So bafana lesizotho bese bathi impilo inkosi yethu bazalwane, inkosi esifusise. So esina sicela sihlangazele kwesihloko sithi stand firm in your faith. Manje uqinile ekukholweni. Sabaleyo bazalwane stand firm in your faith. Ngicela ukuthi uthethe iBhayibheli lakho stop nje bakayi sethi na Matthew chapter 24 verse 11, 12 na 13. Bese uyaqhuma Matthew chapter 25 verse 13. Bese siyathanda stand firm in your faith. Manje uqinile ekukholweni. In these last days, i-message lesinayo kulamalanga lesiyidizilelako i-message yokuthi lungiselela kulethi casket free and kunalokuthi kulamalanga esiphila kuwo uNkulunkulu unginikela lesinye isihloko lesithi are you ready for the second coming of the Lord? Ulungele yini ukubuya uhlangabezana nenkosi nayibuya masinyane, leading to letilo lethu kunento lokwendekako lesinakuthola levila ngoNkulunkulu make Masilela sifunde lefungathi Matthew chapter 24 verse 11, 12 kuya 13 bese siyeka siya kuMatthew chapter 25 verse 13 egameni lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyafunda bazalwane encwadini ya Matthew sesihloko 24 sicala kufunza kuverse 11. Kuyavela abaprofeti bemanga labanyenti bedukise bantu labanyenti ngekwenza kwekona uyawuphola uthando kulabanyenti kodwa loyo uyawubambelela kuze kube kusekupheleni uyawusinziswa. Matthew chapter 25 verse 13. Ngakho-ke linzani ngoba lilanga nemzuzu lingakwati. Sithandazele manje. Umuhle uNkulunkulu wethu nanamuhla babembili. Thank you Lord. Siyabonga Nkosi ukuthi naleli tafula babe soyasibekela sibangana bakho
Sibonga Nkosi ukuthi itafula lethu libeka phambi kwetitha lethu uNkulunkulu. Sibonga babe ukuthi etafuleni lakho ungasithola khona amandla Nkosi. Sesidlile babe livi lakho ungasithola khona amandla ekumelana nalomubi. uNkulunkulu wethu lanemandla liphindze Nkosi lithole indzawo enhliziyweni tethu. Lanze uNkulunkulu lithele tithelo babe ngoba umhlaba lotinhliziyo tethu uvunzele babe kulemukela njengoba njalo. Nkosi kude lokho yasijabulisa kangane ukuthi babe sikhona kulento livi lakho emini Nkosi sithatha sinqumo babe kuthi likhulume uNkulunkulu ukuze silende ngoba Nkosi sithe ujabuliswa kulonjalo uNkulunkulu wethu. Siyabonga ke babe ukuthi nemandla ekulenda siwathatha kuwe. Thubeka Nkosi ube inkosi empilweni yethu. Ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Stand firm in your faith. Kapishane sithola Jesu kuthiwa bekaphuma ethempelini. So ucedzile mfundisa uyahamba Jesu kuthiwa base bayamisa nabafundi bakhe ngansese ngoba Jesu bekanawo ukuthi nabafundisa afundzise lesituku tipo leti general bese kuthi letilo letingathi serious njengemifanekiso bese ke sebayibuta abafundi bakhe bathi usho ukuthini na ubekisa ngalomfanekiso lo bese uthi wow lenhlanhla ngoba uNkulunkulu lokhu letshela bona ukufihlile kubantu nje wathi ukwebulela abantu bakhe akhuluma nakubo bafundi bakhe. So ke bafundi baJesu ngiyathanda lo moya lebanawo lo moya wekubuta nawo anaka kahle live la uNkulunkulu ku the four gospels kuneni la bebabuta khona kulesinye isikhathi bokhanza ukuthi bakhephetelize tikwendo labayive noma labayibone yendiwa ngulomunye longekho la emkhasisini wabo inkosi isusisi. So ke Jesu bekabanako lokuthi ahle akhuluma ngendzaba yekubuya kwakhe nakuphela kwetikhathi ayikhulume lendzaba ayishiye nje kungazuthi ke beyenda lokuthi emiqondweni yabo nasenhliziyweni zabo babe nalokuthi buta ukuthi uyathi kwendiwe yini ukuthi Jesu njalo ayithinze lendzaba yekubuya kwakhe nakuphela kwetikhathi lesishiya nje kanjalo ungathi beyibahlupha, which is a good thing for every believer to know ukuthi yini letawukwendeka ibe dinkhomba tekuthi sengiyithothi ikhathi lekuphela noma temcini. Lithi lelivi laNkulunkulu collectively bomthwenover bambikela eceleni kulo chapter 24 bambuta bathi Nkosi sitshele ukuthi kutawukwendeka njani noma ke yini letawukwendeka letawukhomba ukuthi sengiyithothi ikhathi lekugcina. Livi laNkulunkulu lithi ke waseke uyababita uyabatshela ukuthi wo lokunye lokutaba yinkhomba yekuthi sengiyithothi ikhathi noma ke sesifike esikhathini la khona ngidawubuya khona uthi lokutawudlanga kulethi ikhathi lekugcina uthi ngidawudlanga abaprofethi bemanga. Tshela ukubambele lokho uthi ke laba profethi batawuda ngeligama lami bashumayele tipo letinkhulu ngeligama lami uthi nibobacaphela futhi nathi usiletino lethu ufanele kusitendele. Bazalwane singakahlukani kuletino letinenge letendekako lesingakakhoni ukuthi buka sathi iconze eveni kaNkulunkulu sifuna ukuthi time kanti ukuthi nje letino kufanele tendele njengalo nje bazalwane bathandazela ukuthi lembi ya Israel lembi yeGaza lembi lekhona upostile ekuseni alpha kanti nami ito lo postile kunemasotsha le ira lesikuyo i-ira lake abakuyo Israel ngesikhathi Davide wake wawathemba emasotsha akhe waze wathuma umkhuzeli wempi ukuthi abahambe bayowabala kansolimele emseni inkosi usibusise nanyalo Israel wakhe betikhala tembubizo tikhala tekulwa emasotsha akhe awenjedi Israel nekumele lutho uhambo umlumunye Israel losembile emhlabeni ngetempi ngeke ukhona kungena kaIsrael kalula but uNkulunkulu kusegcwaliseke livi lakhe ukhonile ukupenetrate noma banathi kodwa
bafika bashaya bangazelele. Hallelujah. Kuze kwaseke livi lakhe. Kuze Jesu-ke kutawufika ikhazi lakho bakaba nemaprofeti banemaprofeti ngalobazalwane. And-ke lokutawusenda sikhona kubabona abaprofeti bedukisa. It is to stand firm in your faith. And ube umzalwane lo lidlako aphinde alihlatiye livi laNkulunkulu. Indlela yekusefa umprofeti waNkulunkulu neprofeti wamanga nayi kodwa indlela it is the word of God. Wahlale vila kaNkulunkulu lithi labazalwane baseBeria kuthiwa bebafika bashumayela kuPaul nakuPetro bashumayela kuJohane kuthiwa nabahamba bebabese babuyele endlini bonke kanye bayokubuka lemibhalo ukuthi lokho lebasifundisa kona kungibo yini. Umprofeti wemanga namuhla emini singakathandazi utambona ukuthi akutshele ukuthi ugqoke ivesti lemhlophe, akutshele ukuthi ufake ikheza lowatheka ephepha, akutshele ukuthi efrijini yakho kusele amatamatisi lamathathu. Akusiko lokho lokuvela kuNkulunkulu lokukusita, but loyo umphenguli inyama loyo uyagula loyo uyafemba loyo. Yes. Now, live la Nkulunkulu lithi-ke nase uyakulo verse 12 for chapter 24. Lithi-ke manje lokutawube sekuyendeka lapho kuneni lokutawukwendeka lobona njengoba ngikubona njengalo kusibona kuneni siphinde esikhathini bazalwane lapho kurivesa khona leTimothy kuyela kulesikhathi sa-Isaiah uthi emanga ayaguqulwa abe iqiniso bese ukuthi iqiniso liguqulelwe ngemanga uthi isono siyawuthatheka njengento lefanele bese kuthi-ke lolokufanele lolungafanele uthatheke njengelefanele akanoma neva sono kuyaba yilo lenokelelako nje kwayo sesiphila kuko vele kuyithenga anything that now demon. Your love for the Lord is growing colder and colder and colder. Ufike lapho nakuthi khona hayi uyathi ngathi uthi lokukholwa engikwendayo ungathi uthi sengikhomba kuphapha angifakane nabo bonke abantu ungathi sengitshalo ngathi ungamndeshe labantu bekaze bamdonse ngenjobo abafana bamdonse ngenjobo angiphamise ngithathe le initiative ngithi slow down. Akanoba ngayibani bazalwane sikhathi inyalo sathane la ufaka khona slow down bazalwane. Yabona lo kanye nomntwana wamkhwanazi noma kadlamini Andreas nazo ukujima kakhulu abeshalom ungathi bachaba abantu bazalwane i-association labantu lokubhala nabo yibo labatabhosa ngenjobo bathwenda kakhulu kulamalanga kwendiwa kanje. That's why ingenile ndithomoyi ekhathi endlini yaNkulunkulu le thomoyi ngumdito wemadlozi. People little boy. All that little boy that talking about legit. But that little boy. But I want my woman. Look, he's now look at that. Who called that? Who praised him? Little boy. Who said my son way? Udakukhunda ugcine bathi yini ngathi utshalo ngcono wena awuboni lebulabana ukuthi ini thomo uwabuphola losemuva live lingenile ekhathi ebangena kuNkulunkulu ekungena kwalo likane moya wekupholisa. The love for many is growing colder and colder. Usike Paul nakakhuluma baseThesalonika lokuye lokutaba inkhomba yokuthi Jesu soyabuya uthi kuyoba kunengi kuhlubuka. Lokuhlubuka akusiko lokuthi batawuhlala phansi bangayikozweni batabuya but captain utabe sabeko lapha eceleni sekungema activities ensono semncintiswana la isonto kube indlu
Hallelujah. And now wena ushadile ukhuluma ishada lona batawusikahle. Bese nawe noluthando lokuthanda inkosi lokukhutha lokungasiko kwaNkulunkulu uphole. Ngoba labantu labeka lento lena Sathane ubabeke strategically bakuma positions la sethu la kwenda ukuthi ubebeke liphimbo noma live lenta ukhuluma mvakale ngoba ungenteka uluze nemsebenzi. This is very serious. This is very serious. That's why we are doing other things on the sides. Because labantu esibasebenze nabo kukhona isikhathi la staff yakhona lakasinyathe khona. Asingasabi umsebenzi. Abantu bangenza le afuna Sathane ukuthi ucompromise. Angikhazi bazalwane. Lidla uNkulunkulu liyasitshela kahle. Niyabona kulabo United Nations, niyabona ku UN. Lana kugcine kakhulu iAmerica neNgilandi. Mawuyevela uNkulunkulu bo Ezekiel, ikhuluma ngeKing of the West. iKing of the West ngimsendele idola. iAmerica ibambisene neUnited Nations. iKing of the South iEgypt. iKing of the East iChina. iRussia angathi nayo ikhona inayo. But lapha kukhamba khona uMkristu utawukhamba ngekhasi weAmerica neNgilandi, King of the West. These are the nations alakamaya latawuvela latawukhona ukuthi aphocelele bathu ukuthi bathathele uphawu lwa6 after ibandla selithulile. That's why nyalo wena you have to stand firm in your faith. Lokhu lakwendile uNkulunkulu uqale usinyakatisa asibona nokuthi how much are we ready for the rapture. Wasithumela ngemabomo wavumela iCovid sagijima khuluye kusakade lokugijima ngeOctober siyabambunda ngomu akusibo lokho akusibo lokho akusithi kusisi but the irehesale yokubuka ukuthi how strong is your faith in the Lord. Before when I'm serious, they won't go to wherever. We are not by. Wakati still anakia kile wote anasikia ushirika na msuu. Basi sasa watu wachoka. So booster ile. Kani msiwe kudescard spatelo le stau kumene. Yeye maya ya spirituality. Watu wasitwa wasusi. Watu watinisi makosi. But zinetile kujibantu watu wanalo. C'est il va me dire, il y a le moment où on a vu comment on a fait. Wajo, ya shema. Tabaya sema na kushwe, nicho. Wajo, never kaona kuna mtsinkuza bazalwane, ayini na shalom ambozo kwa wajo. Basi kuna bazalwane leo shimaina kona, bonke bashwana bashomo. Nisi basi sio vile tu sibeba kuna TV. Uyazi Sathane ungayibanda utawusebenzisa iTV. Lokho lokuyicimwe usebenzise ekusebenzisa abathangulu. Ngisike lebo bebekela yonke lento le America benyalo ibona ngazuthi Donald Trump uyabuyela nje Donald Trump nimba ngathi uyayisekela iEngland Israel uyasekela akasekeli phese utawukwenda budlelwane emgcineni bese akhamwe ngathi ulusi ngoba basato ibhubhisa nyalo izatoshaywa eIsrael ngoba iyona solo ikwashile. Mhla 14 May 1948 uma Jesu akhuluma nge-fig tree akakhulumi nge-fig tree nje ukhuluma ngaIsrael lokhiwa naIsrael uthi nani mbona ahluma ngothi ngokwadi ukuthi sikhathi sesonzela uthi ngiqinisile lesitulwane lesileke sendlule kungakendeki lokho. It was 1948.
kusukela 1948 kuzobe njalo Israel became a nation after being scattered level 70 AD. Yakubona mfazalo. Wafika futhi Hitler nabonazi babulela more than 6 million bathi sinamsenza. Uyabuya kuhlangana 1948 kuze kube mnyaka. But in-Iran ithi nyalo sifuna uphinze sicenze nalabantu. I-Iran lenyalo seyihlangene neRussia. But bonke laba bantu awuphelela ekuteni kutawuvuka i-China asisekho lapho thina itabana more than 200 million wemasoja sekuna one currency, one ruler, sebonke sebunye. They will want to fight even Armageddon war. Leni yona ngitawese iliwa mkrestu sabuya kwesibili nelibandla. Where Jerusalem will be established. Lenzabe Lela Israel. It was his position. So everything they make abonyalo le bita usitsine sihlahle mehlo sibhekisa kuko konke lokwendeka kaIsrael ngoba chapter 4 John usinsinziso iqhamuka kaIsrael. That's why we have to pray and stand by Israel with Israel. It was his position. Sinebazalwane besilahliwe singene ngelinzeba. We didn't deserve it. Bonke kunga-Israel. Israel is the apple eye of God. Ekugcineni uNkulunkulu utawuphinde akasele. Lokwendeka kanje bazalwane kwenziwa kusi-Israel kuzokwemnyalo sola afuni kungamukela nje. Maybe about 10 or 20% labasinzisiwe kaIsrael solo abamfuni kuzokwemnyalo. That's why ngibonile intolo letinyoni betidla ibelakazazi endele betidla leflag ngimsente sekhabe busy ngalokunye bazalwane asibe busy ngempilo kaNkulunkulu awuzokuklisha bonke singashumayela ishumayelo yokuklisha sishumayela into fresh from the heart of God. Hallelujah. Ngilana ngabazalwane ukuthi Jesu letiko letifanele tendele but titabe tindele kutoni khumbuka ukuthi manini ekukholweni liqinile ngoba tifanele kwendeka but kuphela kutabe ungakafiki kusaphila. That's why uthi Jesu kusukela ngesikhathi sanowa bebala bathathana bashada banatha yakhiwa kulamalanga kubela sesifuni eklabhu last week ngimangele bantu bakhule kudliwa kudla nokusethu khona le bheke le ndala yakutshela hey mayibuka ukhola ukuthi 4 emathi lapha kunelizwa kusukela wena nakhona kuyaswinya uyanatha umnanzi bakhuluma kubhekini baja yibo lapho uyabona msi bathi sifake popo betakamwa sabo kuthi ke Jesu letimo titawendeka uthi ke bana ngicaphele ningadukiswa uthi ngoba lokho akusizo isikhathi sokuphela uyaba ukucala kwemele baba lokho losekwendeka kaIsrael ukhona la yini sekude baba lesikhathi ngingathi ngakacethe kushumayela la abe Jesu akuthatha baba yini lokawendeka nyalo yireja Jesu nakabuya utakubuya njengesele nasihamba sitaba naye emkhathini 3.5 hours when you are utabe siqheliswa la mhlabeni nasihamba nyalo utabe kuyi-chaos nangabe nyalo usadlala kusonza utawubona nasihamba nyalo kuthiwa letiko lamhlabeni tiqhubeke normally mane sono utabe kusa sona utabe futhatha over ke lo antichrist nyalo ubanjwe lokuthi thine nawe sisekhona. That's why nabaqabuzana noma beka usono sekuphina abasende balenge bayabhaka. It's because of the presence of the Holy Spirit. Now nasihamba sihambe sodwa sihamba namoya. Live lapho ntawusala tendela makhanda so
mhlawumnye lokhu tawukwentela nasihamba emaphepha atawubhala ku-TV tawuphuma ku-YouTube tawubhala kuthiwa yebonakele kule bantu mina ngilahleko lehlobo tami letimfo ukuthi elikholwa bahambile abantu asathi kulamalanga singenelwe ngumoya wekulahleka kwebantu uthi uyafika wena emapholiseni ukhanze layini elize nebafundisi nabakhulu bebhishophu batofuna abantu abasha ngoba kuthiwa babe balele bababili kuyawuthathwa munye babe balile esimini bababili kuyawuthathwa kulabanye babe basebenza endlini ekaphindile indawo senisebenza ithi kohambe munye kusalethi impahla. That's why nasithethe endlini sitalekhaya make babe buti sisi make mungaphili impilo lephilo layikhaya phila wathi ukuthi mina ngimlohambako kunekhaya ekhala besezulwini ngoba kuyawuthatha munye kusale munye egameni lenkosi bangamthelela umoya wabo asithelele umoya welibo but nathelela umoya wasekhaya sicabanga ngemuva ekhaya ozayo wenikhwesi lokusakhaya lapha emamlendeni umnyameni ubakhanyisele lokuye lokulasela sisale sifuna ukuphendula abantu lesevele uNkulunkulu abakhafuna hayi funa sibathandazele sivla uNkulunkulu sibantu abanentono yabo diyabakhilitela ekwehlulelweni bangabikho. I know man, it's time you stop praying for people labavakazako bantu bangakucuba uthandazela umuntu ohleli phansi hayi lo dada afakazi angabona yakiba lo muntu yedwa afakazi ukuthi Yesu namthanda uyinkosi but lempilo yakhe uthi Yesu ufuna kanjalo ngoba kwehle umkwehle kanjani awuhlanganyeli nabo ebunemikhibeni yabo lempilo walivula uNkulunkulu lithi ngenxa yekwanza kwebona kuyawuphola kusho ukuthi lokubona kuyaqhubeka kuyanza kusasa nje ngomsombuluko nasula phepha kwalisakufala okuhle sekuze lokuhlathulisa umtimba awusawuhlasimula sesiyabona ngibonile zwendeni ba kanzi sesisesaba nyalo udutshula umuntu akwazi sibethe nesiphuzu sibeke ikhombi kamule baye bambonele ndayibo sithi umbuyela sasesana kwanza kubi laphola umthando lemthandzana sisonke laphola umthando lemthandza abantu laphola umthando lokusika emangweni uthi ke Jesu nakaqhubeka akhuluma uthi batali uthi bantwana bayoba ngoba bahloniphi batali babo bantu bethu nababona abahloniphi baqabuzana banabo 10 years embi kwabo enzefika lakhona sekujwayela khona but wena ivla uNkulunkulu uthi wena lona likholwa wena lokhathe uvela noma kufika noma kusibane welikhwezi uthi ungabalingisi laba bemhlaba kuthiwa sine nawe asibabisise kuloko lesikutholile ize ifike ingozi lithi njengemlilo limako alime sithelo sakhe noma sihlahla sakhe latawuthola sivuno kuso lithi uyasimela asimisele asivutele size sithele atokhona kuthola lokho lathafuna ukudla nakulimini injalo kwelempilo yethu njengamaKristu simile siqinile ekholweni letiko lethu bazalwane tithi awushaye enyameni but ngifuna ukutshela kona athi kushiyi umncane enkosini tiyakukhulisa. Haleluya. Bazalwane ukholwa kwakho ngeke ume uqinile uma kumane ufika thini tivumvu will come but uthi Jesu silamhlabeni yena uyasithandazela uthi akasithandazeli uthi sisuke lamhlabeni uthi ufuna siphile lamhlabeni bazalwane kuze kuthi ngalelinye ilanga sibito ukuthi sikemathawo engoma inkosi usithi yebazalwane phela nasifunda la encwadini yezenzo kuthiwa bake bashaya babajabulwa babajabula ukuthi bayakholwa bayashumayela kuthiwa abakhulula bajabula kakhulu ukuthi silithwele emhlaba. Haleluya. Bajabula ukuthi sishayiwe sashayela nje ukuthi sishumayele la Jesu salithwala emhlaba. Kuthi
asife kodwa lesikwatile sibhalani phansi kuma-history books ukuthi sala kusikhothame thina esikhothame konke khothamela konke konke khothamela Timolonga Timolonga yamkhona lona kusangasasuke kunalomnye manje lokhona lenemusha uthathanyela uthathanyela akethe phela thoba sona uthanyela njalo nje I'm uthanyela I'll concentrate. She's so much in love with him for ude lesimido semkhetho nje ngisacela kwena nakulo ungamtshela uzwendana ngoba utakwa nempendulo yabazalwa emadimoni ahlakaniphile ayakhona usibaba ayasathi isikhathi semthandazo abantu bantu bakomoya bangiva yini emadimoni ayathi nafanele ufunze live ungena imessage ya-WhatsApp very important amadimoni angiva yini ungene WhatsApp look very good semkhohliwe kunemhlawumbe lesinawo in 5 minutes no 5 minutes lebofona semahouse Sakanya uthumele the last battalion yemadimoni uyibukele message elukhande ukuthi nguwe mhlambe ungumgcini imali khona ubalethele report intoba uyahamba kusasa manje nemndabulu lithi siwula bangawade mathini sathana amathi ukuthi lekwende ngantolo ngoba ngumsithi wakho khayela abanye abantu bashaya babakhamba ejozi bafuna ukungonisa bathi umkamngeke nothing doing wathi batshele ukuthi ukhashana itholo bese licala umsithi bezibakhala khona samsithi andengithi initially angengivuma bathi nabafika bathi mamika sibasithi wathi make kude batshele ukuthi ukhashana ngoba sayiswitch wathi kude yakusida le mina itholo wathi ku asukejoza abamalele athi kusasa la siyakhona ekuseni sikhona bafika into abakashayi labantu banabe sengisathelile yebo phela ngumuntu nangakhuluma eqiniso emangafana nami ngombongo wawiki nabe sengibane ekusini lokho ngavuma nakusengisathelile aseta nemseo ngalifuthi basesifile special sisiphethe yonke inyungu ebaya kanti ngiyayifuna nami sinetha uzimali kahle phela 10 minutes manje solo ala wena service akalapha nomuntu usemekhala nje isitolo ayathe phela ngifuna isilode manje ngifuna isilode manje khuluma into nje manje yekela kusothi khuluma intini wathele nje ufundiswe ude manje into manje manje khuluma into nje kanjalo ebuye futhi ngathi nje kusasa bayangazi abasebenza nabo buqili ngabiyekela ngosisibusisi wamnika lokho lokho khani lokho kunemali kangemoto yakhe lemandimo ufuna ukuza yonke into angishile kusewe uthi make ngiza lokho ngizhayi kahle ngithi ya ngomshana ka 5 minutes ngiyabuya kuwo la ngifuna kuncenga mama usibale kude no 5 minutes yale bazuka yale 5 minutes uyamncenga ngathi umncenga bethokonje usikude mas aze asikude uye bese uyasuka la kimi uyathi usude azangishenje nje uyathi usude la kimi nawa shona bishi lapho bese nababuye bashaya ngithi naye manje somsiti labantu bafuna itulo befanele inkozweni ekambendele ngisaya niyona kabona bathi bazoba yasikude uthi bekimoya namanje sekwenze ushiswa yini yakhe beneni lapho emela buthaba bane bazalwane labalimalayo badukuleke kulamalanga lawo bathola ingoti lamalanga lawo bakwazeke bakubindela bendlini nje bathi sesijela kukhulu ube bongaphulani sathana afuna ukubulela ngoba uyathi ukuthi in the next few days in a message lokayithela somewhere that awusika abantu athi angombulala ukuthi ngivusa umuntu afika kumide nje bathi hayi umncedisi uyabe kulala bayabafana uyathamukela nje uyabana ngomfana kusuka umhlaba lo bangithatheli
yabona ukuthi umsithi usitha kuphi lokubana usitha nakuvela into lekhuthumayo kube make dlame ijemalithi bazabe bathathe namhlanje bekhamba ukuthi into namhlanje bekufuna ukunikana hayi ndabona sewula namatshafela buhamba bangashayana khambi baye lithi kushaya kuzeli alibone niwa la ipasa kama usumbe ukhambetu athi uthanda ungalutho ubuye khaso ufale indlishi banenjani la lekayotshephe manje angathi noba saneva the people they are so fast niyabona msukuthi emva kwe-COVID thine kamana imepileke fast thine yabona very fast kwene ngiyabona msi lesikhathi esijahile ngithethekeni lokwendeka eka-Israel uthi lebangathi lokwendeka nga-2011 America kude lebekangathini but yabhonjwa iMelika nanyalo ibhonjiwe yabhonjwa kwathathwa abafanti babulawa nebantwana ba-Israel uhlahlambe emuva but kude langakwenda kugcwaliseka livi laNkulunkulu. Now la kulo chapter 25 waMatthew uthi-ke Jesu kepha lokhu nanikwende lenzani indabanyalo bazalwane kuthestwa funa sitothanda kuthestwa kulinza nyana uyatela ukuthi bazalwane be-patience bazalwane abakhona ukulinza nyana abakhona ukulinza uyalinza mancoba nyana uyalinza nyalo letipho lamaphandle timnanzi kakhulu nyana kumnanzi bazalwane funa singayengani sathane wene yonke into langaphandle yaba mnanzi uthi na uphuma langaphandle ufika kamanzini ukhathi maphela inyama aduke kamanzini sebezala edolobheni kuye lapha kungekuhle bantu bathi thuna kulamalanga kude nomubi uthi lokhu yabakhomisa lokuthanga lamela kude lokhu uyathanga bayikhomisa ngoma lamela ayotha nangakho kwangakho ngolakhakuleni nangamthindi athi nje utamakhosi wakhe amthindi lothanga angachimbi niyabona abantu ngomsamo tomata wita manje ngoba sinekhaya nesibongo imali esiludala bonke noma ngoba alifaka bese bafaka le people basililwazi lapho basililwazi sebathi yanana unaka ukiphi awubantu ngoba ile mabona ubona nasebantu imali ekhaya abekana alishona isimelazo siwena mi mlomoni lokukhona kuthiwa abantu babanga labathi thanza kulabana kugothanda imali ngebi ukugo imangele kuthi nalabaduna bayafaka umzali athi lapha basephakathi mhlawumbe benze mhlawumbe kwi-advance adresa bethu ungafaki nabo kahle nje yos kahle nje angasho ukuthi usono ngoba into lesono ngilekhono labo yikwende ukuthi ungasakhona ukumkhona bathi njalo umzimba lothi angiba family ngingamunwe ngesizathu bathi ngamunwe ngiyabona ukuthi haleluya nakalwa ngathabethe intombi yalamfanazi so ngiyabukela nabaza angane lephasuku because it's haleluya so kwabomama kulungela kwabomama hayi kithi sizaboma unless ngabe inhlaka kulwangisitha ngaphansi ngabuyekela thwala kube bese kungirabazile wabese vela goshula then bhema bese ngiqala kwana toyigothi but ngalela kuya kuJesu mawashela ubingathi Jesu yawashanga haleluya ngathi Jesu yawashanga wafika kuJesu ufika umnyamanda but bese baqala bakuthi bathi why wena nathi wena uyaruba mncane bantu bayakhula ngoba la khabo Jesu wamncane bese kuzela lokho baguke sekudliwa yini sumbona kwa yini kwa yini kwenye phela kana ngoba yebo ngicabanga
Eseka njalo sana. Je, Mr. Konda. Uzindlwa yini kunengwenya enalomola ke. Hallelujah. Uthi Jesu wena uyilo kutawukwendeka. Leli vangeli litawushunyayela. Kuze kube bufakazi njengoba sishumayela bazalwane. Labanenge kwanza kwekona abasanishumayele kimi. Labanishumayelako sebalishintshile. Kule message lebaqala ngayo originally sebakhuluma imessage yesikhathi. Libla uNkulunkulu selishintshile abayimenyu. Lemiyona ifuna abantu. Uthi uPaul buka la. Leqiniso lelibla uNkulunkulu lishumayele kusikhathi ngasho isikhathi. Uthi wena wathi ukuthi isikhathi siyepha lapho nabantu bangakalufuna live leqiniso. Batawufuna kushunyayelwe na kulokubathwa izindlebe zabo. Niyo lamalanga lawo. Uthi letha wena mani ekholweni uqine. Uthi kungamile ngulwile kulalo kuhle kwekholo. Uthi ngilimele iqiniso. Yamela iqiniso bazalwane. We are going to die in this season. As South Africa sebaba to just last week, lo mfundisi welashimala njengami. Bangena abafana bamshaya. Ngiboneza. Lesingisi likhuluma nge-lawlessness. Lithi lekwanza kwe-lawlessness. Many of the believers, the love for the Lord will grow. Because kutale kule bantu lobo ngiyacela ukuthi ungabeke ithemba lakho kumake mfundisi kumake apostoli libeke ithemba lakho kuKristu. Because now utawukamile ngakudisappointa mina bese uyabe ngumthembile kanti ukuthi uqalise umuntu obekathemba lakhe umuntu. Wabeke ithemba lakho kimi ngakujikela mina. Jesu uthandaza. Ukhuluma ngalokho leJesu nakathi lothando lwabanenge lutabe seluyapho because bantu babethemba labo bafundisi babo. Hayi wamfundisi yamaneka zakwendela. Aweke manje Masilela chi. Tandela Kristo manje. Leo ahle usho la pentelo. Ngiyabekisa. Lelo mntwana wabentelo wakhe akafuni yakho. Uyanyeka. Mama wabezomthanda. Bente awabona ufana phela imonda uthi umntana sisi wakhe waphe ngiyabekisa ora bafana kumkhalazo ngobethe akonti basobe ngambona ngale mzala lo ungenile ngobethe ukutshela utane madimon khuluma ngayo umfana ukuhlekelela tshela lama sanga sakutshela ngaba Masilela tshela ibhebhe ukuthi akuye uyindebe ukuthi amba nawo umfana khala bemuka esiyafika la ukuhlela inkolo la ngoba kwabetheni ungafika sikuhlelile ukuhlela inkolo kulamalanga ngibhizi abantu bayangibhalasela lithi-ke bantu bayoba ngilapha buthakathaka ethibelethine bayoba ngilapha isimilo lesibazalwane bantu labalanga bothathelile udivosa namthaso ushade nalomisa badivosile akusadala kulamalanga inkosi isifosisi loluthandzana nje wethu sibantu singumndeni luphelile lothando alupheli nangabe lokukhola kwethu sinekuko sibile uyavuka imihla nemalanga lothando uthi Jesu lebhangeni litawushunyayela kuze kube bufakazi laba sishumayela ukuthi kube bufakazi kuthi sashumayela. Hallelujah. Ngithi masiqala bazalwane ngandetsela ngefakazi kaJohane kuthi Johane nakafika imessage yakhe yashisa khona wembakala weviwa bonke abantu Johane angakathandi Jesu ushumayela Johane washumayela Johane wasukuma inkosi yehla esihlalweni sakhe wabona Johane bazalwane phela Herod at that time was a king
wehla kutroni yakhe wayakhona lapho kaJohane khona. Na afika Herodi ebafakazi baJohane kuthiwa Johane bekasinyaka ashumayela Herodi kuthiwa Herodi bekavela dzidzeke. Yebo ifunze leza bimnanzi kaphuthwa bekadzidzeka. Leswati bekadidile adzidzeka ngisho ukuthi bekadideka kuthiwa bekamesaba Johane because kuthiwa bekade ukuthi umprofeti lovela kuNkulunkulu. But asathana bekayifuna impoti ngoba banele abasinzizwa kuthiwa banele kakhulu bantu abashumayela uphindwa babhabhatiza Johane. But Johane wasewulahle imessage yakhe. Mfundisi Masilela akafanele alahle imessage yakhe ngabe siyangena sathana. Masilela athi thole asejele lathi fake yena kulejele. Ngekuphambuka kumessage. Yebo kanike wona original. Imessage yakhe wona beyinye beyithi phendukani umswethu hayi lokho. But Johane wasewuthwena kwafanele uthathe lo mfati wabuthu wakho. Yashinji message. Banela bakale kahle. But uyabona ngasebathukisa nabanye because bakale kahle sibabonile bekahle. Yabathi nayo. Johane wakala kahle wayishaya message. But Johane wayishinja wathi kahle. Awuhlali kunje akusuye wakho lokho. Johane besangena njani sabe bafana. Angazange sabe nemfaki. Angazange sahlale ekhaya Johane wakhulele ehlathini wazathithethe wazaluthu agoba sikhumba setithe tingamadama abophe la ukhalo lakhe inzambo wakhuluma imessage neyaba very anointed yaba anointed such that wathindeka Herod but now Herod akasamshumayela those who mfaki unafanele umthathe inzaba yedlula Herod yaya kumfati wabethi umfati wasethi wamkhankela wamjejela esitokisini abebeka mbulala wahlala esitokisini hlale balangahamba waqhubeka Jesu washumayela wathuma abafundi bakhe bahlala yena esitokisini abantu abanombude nguye baba bekhuluma naye ngakho wayanyekela ehlalela ushumayela imessage lero uyishikile imessage yakho that's why ulapho fanele nawe uyaqhubeka ushumayela ngoba wonke nami awungayekela umemethela nami mangafika isikhathi sami sekwabhekabeka uyasota ukaphimachona wahamba mangafika isikhathi Johane washintsha message wase uyaphuma emthaka khuluma into yasekhayisweni wase ukhuluma into banele abathoyithoyayo kulamalanga hayi bafuna Jesu asaye bafuna uNkulunkulu imitoyitoyi ngala uJesu wala ebazala Jesu kasibuya utawubuya akukhanze wena nawo nokwendawo. Johane washintsha message wathi umfati asiye ufanele bawe yamthatha wena ufanele babe wena awamthatha lo mfati ibla uNkulunkulu lithi wathi nasabathuma usabanongudela ukuthi ngiyele ushumayela Jesu ukuthi athi ungenela bejele kuyenza ushintshe message wabekwa sithi Jesu wabani nomtshela uthi umsebenzi wababe solo uyaqhubeka kufanele sisebenze isikhathi sisekhona ngoba isikhathi uthi kuyeka umnyama la sele sikhona kusebenza khona uyathi ukuthi Jesu waphansi wayisukela lenkonzo yekushumayela mangafika isikhathi because Johane besayevele bese ngaphela isikhathi Johane ukashumayela but Johane wathi ukaraktera lethi yemthamo that's why I shall not want karaktere bakala kuthiwa karaktere bakala ukuba so kuthi kuNkulunkulu akasekho haleluya sekukasithandaza sapila nje lapho nasithi bathina lokufuna sitelete zaba takaba bemasukuya lokusihamba nje sitawusala kamale masukuna manje kuphela sitelete zaba ukuthi baba bakhe wena njani ubaba wakhe abafana asitele lasitela naye kumasta lemtela yona uphume la uyekhaya ufike usengaba kaJesu Kristu waseNazaretha asalala babe kulomphethe akathile lenyimba yasekhaya izulwini asangene ngedeni akade uzimela ekhaya ngibe makwala ekhaya kude katakwenda ngaphandle ngabantwana basangena ekhaya abantu ukuthi sifuna ngosevili lapho abantwana basibusezwe lapho nabantu abankosi basibusizwe la ekhaya nkosi ngiyafefeta kubeke ngathi yakho egameni likaJesu Kristu kude isikhathi esibantu noma ngabe ukhona ukafika athele lutho uyaloya la ekhaya kuyi kumfundisi
Hallelujah. Ushumayela usekhaya. Inkosi sisizwe. Sesifuna siyothandaza. Are you ready for the second coming of the Lord? As soon as ngiyazothandaza.